Usibusisa akukho lapha engincedisa khona kodwa apha uyanilawula indlu yendodam le. So kwena fela le bana mo ntlong le ene le Sibusiso awuna ntate mo ka tlong Akunandade apha endlini. why wena o tsenya gogo stress ayisinkukwa hawo Angalo wami ne abantwana bahambe baye kuphi emakubo hayibo akiri mabona o hlokofetse wonke umuntu unekuba ngithi abaye kumama bababo asimo gabone bana ba mo abazukulu kukithi la uthuba di drugs ne ya o tlhantsa ne. Dumela mabogoko ga ke romegelesegele via it's a girl Dineo Kare and this is Josie Bioscope. My skatlo itse gore go jwang mo dikgwetlong tsa rena mo South Africa re phela re ntse re kopana le something. Gompieno ke kwaletse ke mama motho go ga ka o ntjwetsa gore o itse keng ke hlokomenisiwa ke ngwanake which is malomo wa bana mo ntlong. Mara re mutlo gore story sa go sa reng wa reng fela mama Ufundiswa igama lami Manqoya kaKanyawuza. Ngoku ngicela sisi unincede kunomnyana wami onguSibusiso ongafuna abazukulu bami and abazukulu umama wabo akasekho uthi mabaphume apha ulanze ukuthi umama wabo watshona ngoku akuyindlu yendoda yami le indlu yendoda yami le akangeni indawo kule ndlu kayithi uzabagxotha akazobagxotha ngamane kuphuma yena apha uSibusiso. uSibusiso ke ngwana wa bukae umntana wa bukae mo how many kids you have Abantwana bami uzala abantwana bathathu okay bebe bathathu abantwana bami uSibusiso yilast born uSibusiso last born. So no batla gore rona re sikuncetse kanjani mama Nincede uSibusiso ahlukane nimnazike nimfake social ahlukane nabantwana bami ahlukane ngabazukulu bami abazuphuma apha indlu yendoda yami. uSibusiso mama uneminyaka emingakanani una 20 kulonyaka and now umbizela amaphoyisa next uzame kanjani ukuthi vele umxoshele andiyazi lento ukuthi uSibusiso ndiyamthanda ndoyika umbizela amaphoyisa ngoba uzawubotshwa angaphume angasaphume ejele. Ukela abantwana ukutya wenzani kahle uyabatyela ukutya akafuni noba bathi unomona ngalo lonke ixesha xa besitya unomona uSibusiso angabantwana athi mabagodu bayama bazawuya kanjani ngoba umama wabo watshona abazange asixelele ukuthi bathole bafumene phi abantwana bawatshona banezijara zikayi bana babenyane ba banajara zikayi omunye una 15 omunye una 10. So kwena fela ubahlokometseng ka ntlong bahlokomelwa ndim apha endlini bahlokomelwa ndim apha endlini akalwa ndiyazi ubaba uphi akukho apha ngizamthatha khona so when at least ubatla gore ayi tronkong because re mo tsenye thupanyana mama ndidiniwe ngoku nguSibusiso ngoku ndinibizayo ndidiniwe nguSibusiso uyasela ize yonke into ashaya into zakhe ze yonke into makaphuma hamba ejele uSibusiso akukho lapha engincedisa khona kodwa apha uyanilawula indlu yendoda yami le. So mo kwena fela udula abantwana baziya ndawo apha kophuma yena uSibusiso hamba ufuna indawo yokuhlala. So kwena fela le bana mo ntlong le ene le Sibusiso awuna ntate mo ka tlong akunandade apha endlini yo Kim nabantwana a ska wara mama rona re tlo go bitsa ke biditse maroto wa ka gore a tsamaya go batla Sibusiso mabamkhangele uSibusiso undidine sendiniwe yabona ngoku kufikele lapho ndidiniwe khona ngokuSibusiso ufikelele lapho ndidiniwe khona makahambe awufisi ukuthi at least mama kudala ndimxelela uba makanathi kuSibusiso makahlukane nabantwana andanoba umthetho wakho ufuna umfazi nakulo mntana. Hawu ubenzani kahle angathi uSibusiso uyagana uwesi kulona 15 andanoba ufuna umfazi namakahambe ufuna umfazi uSibusiso makahambe ayofuna umfazi mayelazo kubaza xofu abantwana bami abazukulwana bami kahle soze hayi maki emetse pele maroto aka bamlandile uSibusiso bathi akitsebana ile ko kayi today kwangoko wena nisiphilisa kanjani pha endlini sisiphilisa ngemali yami yomdende leyo yomdende yena sekufanele ndiyondlela nabantwana uyayifuna utye imali yakho utye imali yami uhlala pha kwakho benkade ndimnika nayo le mali intenayo ngokudina ngokuthi abe busy ngaba abazukulu akuna case ngena or maybe tla ba rape or something gogo cause leyo ngathi yathusa o vele waba stowed ustowed nje bangichaza baka cause batlo umthola Sibusiso ngene ke yena ke re Sibusiso uye lo ya mori bua le moholo ska botsa bontoni goko kopa re dule fatshe Sibusiso kopa o dule fatshe ne re tlo go hloniphana ke re ngicela ukuthi ihlale phansi gogo usondele la phansi abafanele uthetha nandiniwe nguwe ndibize ndibambizile okay reza so Sibusiso amasoja ndidiniwe nguwe Sibusiso ke nna Dineo ne re tswa ko Josie Bioscope and re tlile ke gogo re biditseng re tlo o bolla le wena so re kopa cooperation re khone dula fatshe re utlwe le story sa hao wa bona
eya a re utlwe pele gore gogo a reng uthi kutheni ngixelele ngokuthi ufuna ukuthini gogo kuye Ndithi uSibusiso makabethu makashaye okanye ayejelele angisamdingi ubaphethe kakubi abantwana awuba bavula uvaya abantwana uthi mabahambe bayephi ngoba umama asekho kuphi kwamakubo unobaza kuva kakuhle ngawe kuphi kwamakubo ngoba mina zange ngixelele umntana bawo bafumene phi abantwana zange ngixelele. Okay wena Sibusiso ikhihlipile wena Sibusiso why wena uthinga gogo stress ayisinkukwa hawo angalo wami ne abantwana bahambe baye kuphi emakubo hayibo akiri mama bona ohlokofetse wonke umuntu unekuba ngithi abaye kumama bababo akiri wena una le 20 tsamoya gagagwe ge go to your house kukithi la bona kusema wakuluna 20 ke bazukulu mo so hayi ushapa bana babathu cha baqeda ukudla la ekhaya okay thingibale zami izinto wena wasebenza nawe uthi bitheka tsa udiyasebenza let me explain okay baqeda ukudla la ekhaya kukithi la utlo go respect gogo mo pela rona you gonna respect gogo in front of us ngihambile mina nangilanda la ningilanda khona for lento le yeah akiri wena ushapana le gogo wamuhlokomisa akiri wena abantwana next time uzawuza ku kisho una le high blood lino gogo inyuki abantwana banemakubo banabo baba babo asibaza ubaba babo bazodla la kithi phela la yazi umuntu onentshebe ezifana nezakho ne kumele ngabe uyacabanga before ekhuluma because umdala nje intshebe lezi zisho ukuthi ngoba sihaphilili kanje ebusweni zisho ukuthi umdala so manje lezi zinto zishoyo nezinto zenza ezihambelana nalendlela obukeka ngayo akwaqala ngeke ube proud yona ukuthi uyadla la ekhaya kuphela and abantwana abangakafiki kulezi ukuthi bezisebenzele abakakhona ukusebenza ugogo sabakhulisa wena ufuna ukuthi leyo advantage iphiwe wena ona 20 othole ixesha lokuthi uye esikolweni uyofuna after that uzichoosele life una 20 manje and abathi next no okay nithini ke statement sokuthi kukithi la akusema kubo la ke nithini kimubone libona akiri kimugogo wabone la bazukulu la akiri mewa bana balo umama wabo lo shoni umntwana akho nithi lo mama umntanami ushonile ayisimuhabone bana bamo abazukulu kukithi la uthi uba drugs ne yawuhlanza ne kanwa usokujalo boba uhlanza boba uyadai buya ku wrong mo yasibali awutshele mina uthi uyaphuza wena ne nyabuhlaba fucked up ne if ube right la inhloko sibali usho ukuthi ungaba proud ukuthi kube lo beer uyiphuza everyday ngoba beer more than 20 rand kuba awukayakhi la uzubonisa ukuthi kusekhaya hayibo kuyakhiwe mos nayi indlu sahlalisana gogo wena isifiso sakho manje ufise ukuthi siyenze kanjani ngalomfana ningamqapha ngamatshe kanye nimbambe nomvalela are go shape wena wa disciplinary akiri wa go ithuta you gonna o batla go re go fundisa how to be a man no. That's the only way how we gonna solve you to sikufundise wena how to be a man because ningifundisa kanjani ukuba iman okay re tlo tsamaya lwena okay nina mani bona mina nibonana nibona iman wena awuyitsibi gore tlhompa mmago le rrago gore malatsi a go abe matele ngalendlela athetha ngayo niyambona ukuthi uyazibonakalisa ukuthi umuntu onjani uyazibonisa uba umuntu onjani apha ekhayeni ewambona gogo ndibethwe kokwethu awutlo ubethiwe wena utlo utsamaya kere wababona masoldier kiri ke dithaka tsa gago since wena you are a man rona re bona boy and re utla boy they're gonna take you and solve you re go ise ko tlamile o ye ko teng kukae mo besingaletha lo swine yeah and o tlise le koloi already bangishiya leni ngize khona awunashiya ajowethe shoro msimano atsamaya you're not going anywhere wena awuyikhopi ramotsamaisa gogo phelile sesikhathi sakho ngoba makambe wabuya right wabuya ingqondo le yakhe isebenza ihleli pha ucemba if watsamaya msimano o go tlo go improve ha mo jarteng hayi kuzophola nje kube sweet lwena health yawo injalo ngizaba right nje kakuhle emzimbe lo mntana ukhupha i-fresh high blood and kisho ngithi even abantwana ba feel like they welcomed bayasiza nje ngathi kusisigebengu mayingena ngegate bathi baziqoshela abantwana bayazi ukuthi hey uzosivula uvaya ngoku esivimba nokutya nomona kukutya ongathengwanga nguye akenzanga kwanto apha eyadini lo mntana anathelete kuluna mari uthaka tshelete wena okabatla wahlanya wahlanya kukithi bathi khona singamletha lo manje mumtsameyise umumbili wake wena udibona hamba mutsameyise ungawari gogo uzomlungisa lo mfana hayi asamaye sayentu athathe isikhathi
utla pele ke nana gore toilet ya hae gogo uzompakela masambo umpakele ska wa re tlo ba safe gogo a ona mosimane o tla wa etsang jwalo a ona mosimanyana o na le 20 years o tlo go direlang bostoutu mo. Ladies and gentlemen, batho ba ga Jozi Bioscope a go le 20 years o nwa bojalwa go tsho gore o itha gore o monna go ra gore o itha gore o monna but dilo tse banna ba di etsang ba phanda dilo tse banna ba di etsang ba etsa sho gore ba tlhokomela lelapa. They are head of the house. A ona mongwana o stoutu nyana o tlo go iketsang ka re ntlo ke a hae mo ra o mo solve rona. I know ba mo pinchanyana mare seng yalo a re condone violence here. Jozi Bioscope, my name is Dineo Caro. Re thole everywhere Jozi Bioscope. Tlogela monana ga go lone fela go dirisa mpuisano. Go tswa mo go nna and the whole team. We love you and see you again. Ngana bathi kunanto ebalekile lento nje ngathi impahla zonke ezixazulile sohamba naloko esidala kahle. So lo mwadi diaparo. You guys lo mkadima diaparo. Sithenga phambili, sithenga phambili. Oluzo mkadima diaparo.